icyo nabwira abafana ni ukuzana umurindi nk'uwo basanzwe bagira nk'uko mubizi umukino wa APR FC wihuza na Rayon Sport aba ari umukino udasanzwe w'ishiraniro. rutahizamu wa APR Djibril Ouattara yahishuye ko bamyugariro bamugora kurusha abandi, avuga indyo akunda iyo ari mu Rwanda n'umuhanzi nyarwanda ukunzwe. Muri iki cyegeranyo tugiye kumenya byinshi ku bijyanye n'uyu mukinnyi wa APR ndetse yatangaje mbere y'uko bakina uyu mukino wa Super Coupe. Rutahizamu wa APR Djibril Ouattara ukomoka muri Burkina Faso yahishuye byinshi ku buzima bwe bwo mu kibuga ndetse no hanze yacyo, birimo bamugora mu bwugarizi, ibyo kurya akunda ndetse n'umuziki umunyura. Mu kiganiro yagiranye na chaîne ya YouTube ya APR FC, bamyugariro bamugora ngo nabo bakinana. Ubwo yarabajijwe kuri bamyugariro bamugora iyo bahuye, Ouattara yatangaje ko abamubangamira cyane ari abo bakinana muri APR FC, ashimangira ko uyu mukinnyi kaba bakinnyi bafite urwego rwo hejuru. Mu magambo ye yagize ati, bamyugariro bangora cyane turabana muri APR FC, abone Niyigena Clement umukinnyi w'umuhanga cyane, hari na Ariswane ndetse na Shimimana Yunus bafite imbaraga n'ubwenge mu kibuga. Aya magambo agaragaza urwego rwo hejuru rw'ubwugarizi bwa APR rukunze gutuma iyi kipe igorana gutsindwa. Ouattara kandi yatangaje ko kuva yagera mu Rwanda atarabona indi kipe ikomeye nka APR FC, agaragaza ko ari ikipe ifite byose umukinnyi yakenera ngo atere imbere. Kuri iyi ngingo yagize ati, APR ifite abafana, ubuyobozi bukomeye n'uburyo bwiza bwo gufasha abakinnyi. Ibyo byose bituma dutanga umusaruro mwiza mu kibuga. Uyu rutahizamu yageze muri APR FC muri Mutarama 2025, ni ukuvuga mu mwaka ushize, ariko mu gihe gito amaze muri iyi kipe yamaze kwigaragaza nk'umwe mu bakinnyi b'ingenzi muri iyi shampiyona. Ku bijyanye n'ubuzima bwo hanze y'ikibuga, Ouattara yavuze ko mu biryo byo mu Rwanda amaze kumenyera ubugari n'isombe ari byo akunda kurusha ibindi. Yagize ati, ibiryo byo mu Rwanda nkunda kurusha ibindi ni ubugari n'isombe. Ibi byerekana uburyo uyu mukinnyi agenda yinjira mu muco nyarwanda akamenyera imibereho y'ahakinira. Ni mu gihe mu muziki Djibril Ouattara yavuze ko akunda indirimbo Tombe ya Element L, umwe mu bahanzi bakunzwe mu Rwanda. Ibi byashimishije abakunzi b'umuziki nyarwanda, cyane cyane abafana Element. Bagaragaje ko umuziki w'u Rwanda ugenda ugira abakunzi no mu bakinnyi b'abanyamahanga. Ouattara yifashishije iki kiganiro asaba abafana kuzaza ari benshi mu gushyigikira APR FC mu mukino ukomeye uzayihuza na Rayon Sport. Yagize ati, abafana bazadufasha cyane, umukino wa Rayon Sport ntusanzwe, ubu urimo ishyaka rikomeye, maze gukina nab'inshuro nyinshi, ariko ubu dukeneye abafana kugira ngo dutware n'iki gikombe. APR FC izacakirana na Rayon Sport kuri wa gatandatu ku itariki 10 Mutarama mu mukino wa Super Coupe uzabera kuri Stade Amahoro guhera saa 12:30.